Ага, мен Платонова Ольга деммин. Многодетная семья болобун, үс кыраголоокпун. Сатал районугар 5 квартал голоробун. Бүгүн 1 января оппут баран жебит телбитымныян жебит тоңон нехиле бу администрация, сатал администрацията через МЧС, Чугас тутти через микрофон. МЧС генератордар агаланнар холбааннар жахылытынан олоробут атак оппут барбута бааран хассарда алтаттан биһиги хассарда агыс чааска зооннаабыттарыгар билбиппит. Ону бахалыста туога биттен түрген хогостук көмөң ороллорун тугар көрдөһөтүбит. Кыпкыроголоокчуннар кабыс канаңа батчытымныга олорор бут нахайрайдак Ыттын да болоргу ханнары. оголорун пока баалар бу генератор агал баалык боландар пока жебтер бар бутаны били кырогого семейси ногорон ихеттерге ахаталларга Састактыры оголор. бир хамай кычы яган бир дах улахан олум 5 класс бирим 4 класс көлөрүндө барын хасырдаттан биле брахан бүтүнлерге манна күлүе хаджар бир көтө хаджарга нахайрайдак ден ханатып ону администрация онна улахан чиновниктар бияққаду итин контроллаан көмөлөһөллөрүн туһуга көрдөһүөмэдэ нахал бак жоннор эрейденниктер быһыла группалар деме хуриялла элбак ыл гаражтара желер тоңмута бит диэне тияхтын багарабын Шер, мактал кытады. мактала Ага, кытатын шер.